Hello kakabsat, kumusta kayo maamin? Sapay kumatap no nasalon at tayo kan aywanan tayo iti bagbagi tayo nang nangruna ta ada iti mapaspasaran tayo nga pandemya tanta kan sapay kumatap no surutan tayo mat iti paglintagan iti lokalidad tayo ta pagsayaatan tayo matpiman iti patpatong palda ket adto iti may nga kanta nga pauluan tayo iti inayan ka. May basar iti krisis nga sangsangun tayo tata. Kat pasensyaan nyo ta, unay nga kamayatan ti boses ko, kan papaktisak kailang ag gitara. Say message na ko maitidang ganyo. Salamat! Madangami mamay kakasih COVID-19, COVID-19, COVID-19 ka gurgora misika litapat na ay
seadindaida. Salamat gaya man Sis Junilin tayo pabulanan ng gitara.